A lot of people know Slovenia just like a great touristic destination. For sure, that's true. But also, Slovenia has a lot of opportunities for business. Today, we are on great event. Government organized this event in Vienna, Austria, just for our success. Today, we will know a lot about how to make business in Slovenia and in Austria. So, let's go and ask people why they are here. Kako se vam zdi današnji dogodek? Kaj pa pričakujete? To srečanje je ena zelo dobrodošla priložnost za povezovanje čezmejno, ne samo Avstrijci, Slovenci, ampak tudi koroški Slovenci, da se tukaj lepo lahko pozicioniramo kot povezovalci. Sem videl že veliko koroških slovenskih podjetnikov in mislim, da je super pobuda. Sem zelo vesel, da sem tukaj in pričakujem, da bojo zelo dobri rezultati z današnjega dne. Hvala lepa vam. Kako se vam zdi današnji dogodek? Kaj pa pričakujete? Glejte, vedno, če se ljudje srečujejo, iščejo rešitve, se motivirajo, iz tega vedno nekaj nastane. Najslabše je, če ni takih prireditev. Se pravi, ni treba pričakovati, da bo jutri vse drugače, ampak nekaj se bo iz tega zgodilo in rezultati bodo. How do you like this event? What do you expect? The event is a nice opportunity for us Austrian business owners to make a business in Slovenia, and we expect from this event that we can do something good businesses, good contacts into Slovenian business owners. Kako se vam zdi današnji dogodek? Kaj pa pričakujete? Ja, od današnjega dogodka se v prvi vrsti pričakujem, da bomo slovensko gospodarstvo pokazali, predstavili Avstriji. Jaz sem pa zelo vesel, da je zelo veliko ljudi se prijavilo in upam, da bomo od tega vsi nekaj tudi profitirali. Kako se vam zdi današnji dogodek? Kaj pa pričakujete? Ja, dogodek je krasen, pričakujem veliko kontaktov. Res je, da iz našega področja ni veliko ljudi, vendar pa sem že dobil kontakte z avstrijskimi, recimo Slovensko gospodarsko zbornico in drugimi, ki nam bodo posredovali te kontakte, da bomo lažje nastopili na tem trgu. Who will present Slovenia as a land of opportunity for foreign direct investment. How do you find this event? So far, really good. I would say a lot of connections made. Really interesting the cooperation and connection between Austria and Slovenia, focusing on the business and related part, the importance of working together and finding together solutions. I had a great time so far, looking forward to other meetings that we have and to the evening program. Današnji dogodek je bil izredno pomemben za sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo, tako na področju obnovljivih virov, energetike, sploh vodika na eni strani, ter pa seveda tudi AI in umetne inteligence v medicini in drugih sektorjih. Zelo navdihujoče in odličen nastop je bil v bistvu našega generalnega sekretarja Frangeža. Res zelo smo lahko ponosni na vse dosežke, ki jih je dejansko Slovenija že do sedaj dosegla z sodelovanjem s Avstrijo. Seveda se pa želimo še več nadaljnih sodelovanj v različnih sektorjih. Ta spirit je bil res odličen, ker tle smo videli veliko stvari, ki so zadaj, ki so pomembne, da se ljudje zbližijo, da se ljudje spomnijo nečesa, kakorkoli, da pridejo skupaj. Poleg tistega, bi rekel, strogega, mehaničnega biznis dela, ki je pri teh, mislim, da naših udeležencih se je že začel že prej. In je pa lahko to seveda na nek način magnet ali pa prostor, kjer se bodo še novi kontakti rodili preko tega. What I found specific, very interesting was on the one hand side, as I come from an arts background, that the moderator has such a big volume of voice from very high to tenor, which I really enjoyed. And I had tears in my eyes, so it was really touching. And the ski jumper had such a wonderful, calm and straightforward way to talk about economies and changes. It was so honest. And he told about his story and that you always have to
answer the why question. Why are you doing that? And I also do that with my company, and we also share a company. And our company is a co-founding thing between an Austrian and a Slovenian. So it was really good to be here. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Jako mi je bilo lijepo, stvarno lokacija je predivna, panelisti isto tako, jako sam sretna i zadovoljna i hvala vam lijepa na ovome pozivu, bilo mi je jako drago, hvala vam. It's my honor to have this opportunity to be here, take part in this event. It's very exciting. It's so amazing. I got some information what I want. Kako vam je uspelo izpeljati ta dogodek pa vaš vrhunski nastop? Z veliko dobrega medsebojnega sodelovanja in energije, dobre povezave med Spirit Slovenija in Advantage Austria, ki sta v bistvu zaslužna za to, da so vsi ti ljudje danes prišli sem na sedež Avstrijske gospodarske zbornice, tukaj prebili nekaj ur v zelo angažiranih in moram reči tudi zabavnih pripetljajih na današnjem dogodku. To kaže, da imamo res dobro energijo v medsebojnem povezovanju med slovenskim in avstrijskim gospodarstvom. Najlepša hvala vam. Hvala. Kako se vam zdi današnji dogodek? Bil je zelo zanimiv. Vesel sem, da imamo tako dobro sodelovanje z državo Avstrijo in da smo se na tak lep, inovativen, res strokoven način tudi predstavili občinstvu, kot Slovenija, kot država, kot ljudje, kot firme. Najbolj všeč mi je bilo to vzdušje, ki nekako daje občutek, da vsi enako mislimo, da vsi želimo, da napredujemo in predvsem, da se končajo ti spori, ti konflikti v svetu in tako kot imamo potem nadaljevanje tega dogodka, Peace Child, da se vzpostavi mir, tam kjer so še zdaj žarišča. Najlepša hvala vam. Kako se vam zdi današnji dogodek in ta vrhunska slika, to je vaša? Današnji dogodek je bil čudovit, zelo povezan s kulturo, športom, diplomacijo in poslovno in prijateljstvom na koncu. Zdaj pa si gremo gledati Mir, Peace Child, Otrok miru, musical, ki se mene osebno zelo dotakne, kajti lipicansko zgodbo, ki jo predstavljam skozi samostojnost Slovenije, je ravno na to temo miru. The event was very inspiring and the presentations were very well and the moderation was great. It was a great event in the end. Thank you very much. Današnji dogodek je bil super, bil je zelo sproščen. Bil je tudi kot dogodek produktiven in upam, da bo iz tega dogodka ta produktivnost našla tudi mesto v novih poslih. Najlepša vam hvala. How did you find today's event? How it was for you? It was very good organized, very good curated. The host was amazing, the topics was amazing, the panels were very insightful. Good opportunity also to meet other companies. Thank you very much. Kako vam je uspelo organizirati ta čudovit dogodek? V bistvu za sodelovanjem z našo partnersko agencijo Advantage Austria, s katero že vrsto let dobro sodelujemo, smo se pač odločili, da letos naredimo eno malo večjo zgodbo. Ta zgodba je skupaj v povezovanju tudi z 80. obletnico UN-a. In je v bistvu to danes ena taka, bom rekla, velika povezovalna zadeva, ki nam je hvala Bogu tako dobro uspela, da je res bilo več kot 250 udeležencev slovenske in avstrijske strani. Tako da smo zelo ponosni in zelo veseli in upamo, da bojo pač dogodki v prihodnjih letih tudi dosegli vsaj takšno, če ne večje število.